Kebelai pi baro syakatuk kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesni kilong. Rakhi International Yoga Day ke Ripoy College. Hak ke Meghalaya sangut banyakop jumpa ha Odisha. Game drop ki custom bersongdor laipo pon khatnyo kelur tingkan hasil chart. Bat hadu menta 4 lap dintra yo ba Carlos Tron uba kijukot ujan. Bat mentangin pa syugi kubor bakal. Komisi benta banil snok tilang bat keperthai hiborok kawai ban rakhi ya ke 11 International Yoga Day ke baju rakhi man ke arpoi terik ujeliu ke Riboy District Yoga Sana Sports Association ringkat ke Yoga Cell ke Riboy College ha ke arpau terik ujeliu ke la rakhi lupa ya ke International Yoga Day ha Riboy College. Ha kini kesngi lawan ban sakhilang daka Ayushi Pradhan Assistant Commissioner ke Riboy kum ke Kongsan ha ke jingedon lang ke N. Fairly Nita Sun SWO Riboy District, ke Principal ke Riboy College Kong Elizabeth Kharkongor, o Michael Mate District Youth Officer Mara Yuva Bharat, kinohikai bat kisamla puli ketika college ringkat kinongkit kam ke Riboy District Yoga Sana Sports Association. Habakren hakani kesngi ka Ayushi Pradhan ka loong baka kilan met yoga kadi ka way nakikilan met ka baay jingkot jingkya ikinong syong shnong gari bat ka deiru ka jat jingile kai ka bala ithu habaro kiri ka perthai ka bala dangile kai nginyo shisha ka jingmentoy ha ka kot ka kya ha ka met ka phat bat ha ka perkhat ka perdan ha ka bor jabe. In a much better way, I was able to study under such stressful situations. So I had personally benefited from yoga. So it was just a 15 minutes investment, but I feel it has in some or the other way it has changed my way of looking things. So therefore, I recommend that each and every one of us should give at least 30 minutes or 20 minutes, if not 30, to yoga. You don't require to go to any expensive gym or anything. You just require a simple yoga mat, and you just require a few basic practices. You can have a lot of YouTube videos also nowadays where they properly guide you regarding the steps of yoga. So I think each and every one of us should take a mindful decision that we practice yoga on a daily basis. So as we know that yoga has its tradition from our ancient Indian wisdom, and by lot of efforts has also been taken by the government of India, the Ministry of Ayush, to revive yoga. So I really feel that we all of us has the responsibility to ensure that our ancient wisdom is not lost, and the benefits of those ancient wisdom we should reap it till today. Thank the Riboy District Yogasana Sports Association for recognizing the importance of yoga. I would like to thank the Riboy College and the Health and Hygiene Cell for their thoughtful collaboration. Today's event, I think it's very much far-reaching. So let us not see this Yoga Day just as a one-time observance, but let us see it as a starting point of a daily commitment, however small, to our physical, mental and emotional health. In the words of B.K.S. Iyengar, yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter the flame. As we participate in today's session, let us do so not with formality but with the presence. So as we leave from today, let us carry something home. Ka Meghalaya Swimming Association MSA hakani ka kinti kalapha sangut ki samla arngut ki kinthai bat laingut ki shinrang ban mi khamat ya ka jilla ha ka jingekop jempa ha ka 78 National Aquatic Championship arhajar arpusan kaban sedang hajalla Odisha ha ka arpusan terik ujeliu. Kini ki samla kinmi lashai na Shillong ha ka arpoi terik ujeliu ban shimenta ha kani ka jingekop. Kinoyalam ke MSA balalam khmat do ba iyan lingdo ki khmilenti bikini ki samla kin le bha bat kin poisha ka thong jingjop halaki jong ki kardan Yakob jempa. Lada Ukraine kata ni expect hi ba kin perform well, at least kumangi sem hagini ki snem balada ki athletes ki balik miswaru ki la improve ha timing la jong. Even though the competition is very tough for international mo.
nomor ba PE hi ba ki khna jungi kimdan kata ka facilities hangne hapo jala jungi ki practice ha 25 meters pool where as ya ka competition bre ki conduct hapo ka Olympic size pool ka ba 100 meter ka Olympic size pool lada phimla ban practice ha ka 50 meters kumunta phi mare 100 meters phi practice ha ka 50 meters track kumno philaman pen jana susu pen dream susu ilade ban job ya ka sport mo te kini gi practice 25 meters pool ka madal apoy step de gyap jingi ha ka 50 meters pool te kini ka long ke ka ba penduko ya ka ability jungi te ngi kwa hi ba kin yo kata exposure bagin yo jingi ha ka 50 meters pool ka klang ba ka ban apoy ka national games kin la ban adapt themselves ban yo kata ka experience ban jingi ha kata kurkom ba kila ban compete bat kiwe na kiwe gizela yo jingerap nak lo kan jingna ka gaman ko support bet ini ka bide ka state championship ka bide bat ka kini ki national aquatic championship mo te nakaliang jongi ngila ai ka proposal te lada tambah 50 por kendiat nomor ba PTP ka process is a long process te jingirap ngiyo kata support in fact menta ka team preparation ru recommend ba ngiyo kata solid support na ka government kumbakalong menta ha South Rig ini kendo hapo state convention center ha ka ba ka swimming association ru kedi gawai na ki taki kunhon kiban yo ta ka jingirap na ko menta ka team preparation kumbakan ini gi kena balik mentang ikun kop ya langut ki simrang argut bintai ya ka senior 78 national aquatic championship ka banong po Bhubaneswar also gini bro kidi gi ba job ha event lajong lo boy job ha event lajong Kumanta Cleric is a breaststroke champion. Sean is a champion in butterfly stroke. Sumarbiang Mure, she was one of the best athletes. Nazreen di Benang Thamai, she's on class 10, but she has performed extremely well. Ini about 3 to 4 gold medals apa kategori juki. Kini anahat pada di backstroke specialist tu lah daya cakap. Kini ki at least bangila jet lupa menta ka national games buka benong ha arajar artinyo hone po Meghalaya tingila pun kre lupa kini lalu menta in fact lalu ba yo hi ya kata ka iu mo ya kata ka the bid for the national games te kini in train yaki in expose yaki in national championship regional championship Begini ingin memperki isu kin lombe as a team, as a group, as a athletes kin yo ya kata ka training ko bajanai ban ni kerman ba kini hi kin wanra ya kata ka nam ya ka state. Hakini gijing le. Kan ngi la ai ka proposal ko ba nadong sedong ko ba include ko ba kontop ya ka contract bat ki coaches arngut ki coaches haka swimming but haka diving te ban yo exposure trip ru saki 50 meters pool bangin ya yo training po 50 meters pool kini kena jungi kini sangot tama kidang donsu kiwi kiban bala sajit manta kaneka national games kaban long Ki custom North Eastern Region kilayo kem drok na Silchar kabashong dor palat live ho point khat nyo kulur tingka na kilay tali ki jaka ki bala ap ktem. Haka ktem baningkong kila pin ap asurok Mizoram sya Silchar. Na kanika ktem kilayo bat ikakali Mahindra Bolero hasnong pani bohora kabalakit nyop kendai tali ki sop sabon bat habala thau ye kini ki drok heroin ki kia prabu pra point san pun riu gram bat khat san senduk kadawai kuli methamphetamine balabo re hakrum kali balashnabha batap de kijaka basong kinong lek nong wan kini kidawai kuli gishong dor amduna arpu ar point khat san klur tingka kijing to ket kidang ya chaprang yo nong nya
nakaktem ka baar la penap shrip hasnong Tilia Mura Agartala bala up de kipulit Assam Rifles. Layo kem nakakali arsyaka saw paket kidawai kuli methamphetamine kibala suba bekilawan poy na Myanmar lingba ka Mizoram kiba syongdor umduna saw poin ar klur tingka. Bat nakaktem ka balay la penap hasnong Singabil Agartala layo abat ikajing song kabakia saw kilo de kidawai kuli amphetamine kibalara na shnong Kowai ban penpoy shikashnong Vijaynagar da arngut kibriw kibasyong da katuk-tuk kabamdon registration number. Kipulit Assam Rifles kilaktong yakani katuk-tuk laipo minute kabangam shikilaw benyap bat layo abat yaki. Lasuba yakini kidrok lawan ra na Myanmar bandi shikijalla kadong lammingi kari India. Kipulit Custom BSF Assam Rifles bat kipulit jong kisorkar jela kitray minot bat ki imsngi da kajingpit ngor bante la kami kinong khayi bat kidrok ki batmu ban penjot iki samla jong kani kathan bat iki samla jong kari hibro kawai. Kasorkar India ka ai ki buskit ki bahe da kapisai ki tu ki ba ai jingtip patikanai ki briu ki ba khayi bat penrung ya ki drok harwi India. Latingkai baha khop bat amdon batip ya gitu ki ba ai jingtip patikana Shikipulit Central Customs jongkari India. La shipausngi haduk menta ki bahing asem ka shnong kathau bat ki bor pulit ka ribhoy kimpat lap din trai ya ka jingjar ngai jong ba Carlos Tron baju khot sin do jack ubasyong basa hasnong Umar watla kilawat yu umit sngi. Uni urang ba ulahir nagkakalibo syong dagway terik ujelew hasurok ba National Highway 6 Hajan Umran. Udang litpay na Shillong Shalashnong hadin ba ulabo yala kakurim Haganish Das Hospital Laumali Shillong. Kibriw kibasyong hakata kakali kibakentup ya kakiyaw kurim batlayngut kiparlok. Kini kidang ap hanghang hakali Henry uba Carlos umshim wan pai shu watla kila ap bon kenta. Kumta kila hiar ban litwat bat perta syarut syakiar jong kata kajaka bau ba Carlos ulangam syaklau lap setia. La IFIR Syumsning Police Station lawat shnong rengkat bagi bahaying Henry hadu menta 4 lap ya uni orang ba. Uba Andres Turon upara jong uba Carlos ula kerpat ikipat ba khamtam gitu kiba itho yu ladak UI niyo sabut ya kajaka ba udon ngobha ban pentip Syumsning Police Station ban le ya kapadon kam. Hawede begitu ka jengja jong tu helmet coat jengi wana na Umar ulaja na duka khawai tarik harin ba ulaja kum tu tenaga liang dibahayin ngilabu ya kaya FR hapo pos Umsning te nadu ketu kepor bagi bu ya ketu ka FAR hadu menta nakal yang jong ke polis departemen kepada baik nakal ka opos Umsning nakal yang jingi bahaying yoi dak bakin ai ka no information sangi bahaying kila le hakanotkom bat kumno kila budin tege hadu menta gi padio ya ke jingtip te kata kati ke ba ngi kendu nakal yang jingi bahaying te lengba kane ka kubur kepa mapi kuat banyak jintip nak liang jong aku bahing kepa ngakwa ban kerpat lane ban persialam syaki babun pelang mo kum ki paradok pos 6 lagi kendu yang u briu jongi ba kum bang lapha ka itu sosial media ki bladep ya kedur kedar jong ngi ada bai sudah don menono wi te sobha ban pentip lam sangi ket kum ba ku nomor pun nak liang ke kur jongi ngelai kata gadi keba di kerpat te hadu menta kene ka arpotorik menta kesini te nyimpat yo kono ka kubur te nakaliang jungi ki bahi asem te ngelapoi haga kulat namar ngide ki beduk ki bekerdu te ngelakut kabut kebor banwat yo no breu te gimdon su kabut kalat kuno ndrai keba kanyi kerpat nakaliang ke jungi kum ki bahi asem kalong ba tatang ki bor jong ka sokar kumbang ila debu ka FR tatang tahi ki kemen nakaliang jungi neda ong daga bor jungi ke kur nang ta nakal yang ka Sinong Umar te ngilaya keren ngilaya kedulang ba ngila poisa ka ba kulat bat ka ngimdon su kono ka lat kalti ka bangin perkhat ban wat mane ban budin yo ne breu kata ka di ka ba ngakwa ban persai nang ba ka sosial media ka ba
mapi kuat bantip hawi dia bukan jengja jong lu benjong. Kakasi Students Union Nehu Unit peringkat ke New Trap Australia Union haka arpau terik jeliu kila pelong ke jingelang ke bleket bok arjar arpusan na kebenta kisamla ki bela pendap ya ke jing puli na skul bat Nehu. Haka ni ke jingelang la don lang kinoilam jong ke KSU Sengkemi ringkat ke Nehu Students Union bat bun kinoilam bat jong kini kiseng. Presiden jong ke KSU ba lambok Starwell Marngar ulalong ukongsan badulai ke jingkeren yero ke KSU Nehu Unit kumju iki bor jong ni ke skul ba ke bela kerku ban pelong ya ke ni ke program bekerpang. Uba Daniel thank you kum usembut kongsan bat u education secretary jong ke KSU Sengkeme uba penkemen lang sanmit presiden ke Neusu kila ai ke jingkeren kublai bat jingkit bok ya baru kisamla ke bela pendap ya ke jingpuli ha ki phang jingtep babonjat. Samla Clean Star Sobong Astan Connecting Samla Elerik pada Astan Press Secretary juga seng kiwede ki nakit kam nakisnat rekam jom ki suburan neslog yule sikiwan pan sakhilem yakum kene kesi karpang kam tam ni ki samla puli ki badang ye peteng de cingpuli jom pi bat kumjuru ya gitu ki bahap pan Samino na skul ba nga banbaw at jingay kulay bakarpang ya taki siu Nehu Unit pakyaw trap Australia Union ki balala pan pelong ya kani gajing dan ay kulay bakarpang bat nga try ka namday than tang ta jingay kulay andray kadai gajing lumlang kum sipara bat khamtam kum kaway kari bekerja penre nomor kedon gajingong midon sebun ki sengkur niam bat hima ada kejat pentiu tanggawe ki nokren ki basakmat kila pasat na gejong-gejong ki sembo masngo ba kalong kapur kabedon kamtam yuki ki samna bapen penjanai yalani hagi jimot jeberkat bat kamtam penpuson yalani Senu kelenti kenjam anda Flamino nak skul ba coba niku. Ni pec saransa abagi yang kelang sodong joge gabri nyo terap. Isyam bat nilap ba kibaboni kiloyi ng sem la control ki kon bagin kiyo ha puli puti. Kikmi pa kayui iya kata ka cingkodor jong ka puli puti. Kiyui ba ka puli puti di kata ka wadlak. Kaban sandor ya kita kijinglong jom kita kisama bat ki iru baka puli buti kadai ka bentang kebela kersan jadi jing kesem sien kasini dai kita ka bentang ka bang soban long kum kisamla ni so tu hak jing puli bidan pada jing puli jong pi penyama punya kendu ya sebun dese ta jing tunjuk raja jong pi Kaju kendu samla teng piong kacing tunjuk lai baga kata kas kurs bagi puli bagi teng kapan kecikya ni asam kacung pi teng gidam kikyap banang bang hap ban bekno stempua masage no kacung puli andai ngaso banong kakabu ha ubreo hagi ki breo kam juan asian kawan tang sisi wat chupele ngai ta kapua ro pi wat shem ba ta kacing kedai kita timpung kyang aga jigim jungri hindrai perlongi ta ki mau pun kita ki mau kandon penjang na koi kesni syakoi kesni pen boys ta kathong ka ba pi anglut opi trang namar ka jigim jungi kumbi beliau idon bet la ka jong kathong la ka jong jungput bat dakni ki khobor ngila poish ka bakot ta hadu main da syam biang kublai shibot